الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala tamami fadlihi wa ihsanihi alaina wa syukru ala sabiqi imamihi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Me palanggungan si agama Islam, nagsyukur kita sa Allah subhanahu wa ta'ala niyan asal gaadapen niya itin kabekat in kapagsyukur tujuhin sabanen tiya kita itinen kaisab bakas bekat yene penunay we tibi yene pangandakanen atau wadambua itinen amban lebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangandakan ng sikite yun magtuntut ilmu atau magbisara-bisara mag-eseb-eseb yun sa pasal kahalan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dutinen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban sababanihin niyan alhamdulillah ubus ni kitabi hetinen bisan hetinen pintek wa si sort ni adja pemisarayahin yene si pelihalan bakas tebi saraweku mian yene meginisan atakan pagdusehan atau pardusehan si antara manusia tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas ne tebi sarawe tebi pe etinen na pelemian ne mian telu na mian etinen duse na murah-murahan bang pain netinen te mian TPS sebu Allah subhanahu wa ta'ala sikite vime bakas te bisarale sarta bang pain netinen yene mian hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sikite bile yene mapalabe mian etinen te sebu etevi atau kahali adu etevi baganta inelianin do tehinang we tebi bangganta pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala kaysa tabalik-balik bisarahin pagyagiru ipin ka makapagkaat suway pagpeseb yene hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala sikiti pagsirikin gaited bakazari duk sikedue hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala sikitewi in mamapatay manusia si ganiya etinan patut ganiya kasebendalan si ganiya asabab si ketelu yene men hinapusan nene dibengisiyan nilay subjecten bi atau maudu'ten bi yene manusia etinen nagtinggal sin sambahayang si kerue manusia magsambahayang sumegua etinen pahil-pahil pagsambayangin na may parkalale etinen hinaram mian tinaggawa Allah subhanahu wa ta'ala si kitebi bang tehin ng we tebi yene me telu parkalamian na pekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang pain kita bihatinen gay pinalupa wa Allah subhanahu wa ta'ala pangupama niya dembuwa amban kita tinen niyan song magkahinang bang pain isab kita pineseb si kita bi Allah subhanahu wa ta'ala yene may kahalan lay atau yene may pemigasan lay etinen niyaan gay makazari atau hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi yene may parkalamian. May kepong tiriyan sa agama Islam si kuitutu tagnaan timibisan si riki-diki pagkakangaran we tibi yan may kaguruhan ten bi mahamulya sa amiyan ang bandangan parangan na siye palatun ni sab kitabi si kaampat yene ganta fardusehan atau pagdusehan sin manusia tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang tehinang we ne yene me sung binisaratu etinen gay makazari itu hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala mian gay makazari mian bang tehinang we te yene me sung binisaratu sa amian. Kesimpat yene manusia
bangke tekkahan bangke urungan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene arta bu umabot si gantaanne duk umabot si nisab ne samyaan banggay zakatanne buna bang arta le haram atau piniha wa Allah subhanahu wa ta'ala sigitibi yene hak Allah subhanahu wa ta'ala le atau ile ganta zakat le samyaan etinen manusia nagtingkal zakat gay makazari manusiain banggay zakatanne bangnya arta ne Nabental bisara yene mawdu' tabidu ku tartib yene si rukun Islam limele mian erwi me pereluhin yene magsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala pesunu mian dok meganu dok magbono ubus pesunu tartib yene bisarahin magsambahayang dembu am rukun Islam limele magsambahayang ubus magzakat ubus magpuase sampai maghaji yaitu sang binisarate bikuduto sa amin magturuto. So si ko ito to sa sangim ito na enaro ipintamian si PPM minit mian ne te ewut tebi yene pasal manusia nagtingkal zakat. Etinen magzakatin mian gay maka asal pinewajib wallahu subhanahu wa ta'ala sikitebi bang ni arta tebi samyaan umabot si mian ko tebi saramyaan ne mian banggay pegwa tebi hak Allah subhanahu wa ta'ala hin bentel bisara banggay zakatan tebi arta tebi mian hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala sikitebi atawanen kalaatan yene kepolianten biduk arta ten bitihinang we tebi kuntarat abot si Allah kiamat si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bang gay sinut si we tebi gay pinihala we tebi artaaten bi bumiyaan dumen artaate sumegwa amban aarta amban Allah subhanahu wa ta'ala atawa pengurung we ne pengirizki one si tebi sumegwa yemen sesa ne pangandakan den bang kitebi keurungan arta amban iye bumabot si gantaan ne suwe pinegwa duk umabot si mian oras ne suwe pinegwa yene gantaan dinak pinagwa wallahu subhanahu wa ta'ala sikitahin bisamihan. Ne kepungtian sa agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala misara sa dalam Quran ne mian pinallahu subhanahu wa ta'ala yusi suratul Taubah. Tadi may pasal may parakala ini may palihalan may bisrat berguduto si suratul Taubah pinallahu subhanahu wa ta'ala mian bismillahirrahmanirrahim لأن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rumus mian emin ayat Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bi atau besar Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bi demikian in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara amban kabtangan atau kabtangan amban Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man atahu Allahu malan wa lam yuaddi zakatahu idza kana yawmal qiyamati sufihat lahu safaihu minan nar uhmi 'alayha fi nari jahannam fatuharriqa biha jibhatahu wa janbahu wa dhuhru وكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Ubus min Allah subhanahu wa ta'ala li an aqimus salata wa atuz zakah wa ati'u Allah wa ati'u Rasul anishkur li wa liwalidayk.
Itu besar Allah subhanahu wa ta'ala si meyene pelihalan etinen mula-mula si pasal peg ede pagtipun-tipunan tipag mituto niyan yemen kabtangan atau bisara aka Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi duk demikian yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kasikite yene me kedilikawan sin pangarataten bit abud sa ilaw kiamat bang gay taha niyan tepihala we tebi atawa niyan tesut si we tebi yede me pangarta bakas tepengurung wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi pero Allah subhanahu wa ta'ala niyan gene niyan bisrate bang init ani pansakatin pag asal masir itu gaan na niya elaw sang paghali asal kita kanu tebi samian mian bang ini heti sambayangin tahati newe tebi bang ini heti zakatin tahati newe tebi bang ini heti puasin hajiin sadaqah tahati newe tebi samian itu so malingkan nen na sikite bitu heti nen pagpes hajja pin nagbalik-balik samian nen bisarale tege sebab duk gay tege patwe tebi atau duk gay heti nen kelupaan tebi tege bang ine ganta pangandakan induk tehinang tebi bang ene hinaramin atau panglanganin duk kehelian we tewi yene kitewi ipur Allah subhanahu wa ta'ala Kaya Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kitewi wa okam me manusia magkahagan seben nalted pin na kekahan ng banyene me manusia me ikeulamaan me mian kewuruhan ne pinte me kapirlo me Yahudi, me Nasara samian, niya enlu hetinen pin na may ahbar de rukruhbande, bang may sikite may kaulamaan te samian. Na may kaulamanin tinyanga we me yene me an manusia samian, pinakale bisararin. Na ito sisiye, asaliyan tinyanga din, natagi asal dutahati we ti me yene due grupuan manusia to, ini ilay pasu Allah subhanahu wa ta'ala itu pagena si asal sa amin tinanga din dumen netin Allah subhanahu wa ta'ala direct to Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhan din sumigo ekro wasait atau alibayan sa amin yan wanta pagtuhan din atau aganta pagibadat din dembu amban me yan pag na Quran de yan me kiulamaan de atau me peri de sa amin yan ina me kahalan ni manusia itu inakahan kitib Allah subhanahu wa ta'ala kinang may manusia may kahalan de yun kinang din ngendupang yene si may jamaare ginupang we de yene may andang do asal nagibadat din miyan etinen ngendupang siye dinikyan ni sabsiye na si may jamaare si may kiuman de sa amihan ngendupang do sab ini hadjak kinabayaan din inungut-ungut din bangko hinge keteka Kek ka arta may petek kami pisisihin sa amihan. Kek ka arta petek ka pisisihin ubus tinipun wede. Tinipun bentel bisara pagdayari haji artain sa amihan si baran-baran de sumegua bang pinte me yene me manusia den me jamaah den na ambat ni bisanggaan niya sa amihan. Sisiye sumegua bang si haji pinte me peruntunganin atau magkahapanin atau magkarahanin sa amihan yan ang imanin sa ito. Ubus tereburan la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Yan naman terebure terebure magtipunsinin miyan duman si kasebenalan. Ngeddo si sami ang nakasab atau rumen etinan ban usahari sumegwa pihari lebayan bangsa inge ketipunsinin tujusiye artain tujusiye tinipun wede ubus isanen pagtipun di artain asal dumen amban hetinen pagluugan di atau kasibanalan sa mian pag terehur inur kuno sumegwa piahan de lebayan bangko ingi ke pengeddo di arta manusiain tetipun we de la isisi ubus pagla isisi mian na dumen hinang din sinakatan dumen hinatul penihala sumegwa wa yasudduna an sabilillah hetinen kemon hininang kemon pemegesan wa Allah subhanahu wa ta'ala tujusiye yei sabi hetinen ene pengusalan de arta din samian niyan dumen hetinen karta penuhut de pag asal siye le geru ine geru hetinen asal nuhut si Allah subhanahu wa ta'ala
Sedi pag-agama din na tatiruwe teme manusia itu asal ilay pas Allah subhanahu wa ta'ala iyo bisaratuhanin miyan agama dan buwa dua agama tinima pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala hin tinin agama Islam wa may yabtaghi ghayra al-islam dina sinesine mag-agama miha lebayan sedi pag-agamaan dumen agama Islam asal gayro yan mental bisara gana agunane tinen ilepas du Allah subhanahu wa ta'ala sisiye yene me kakahal me pag-agama dali bisan piti tikad mag-agama atawa me antikahinang dali lubos sikite bida nikite binige simeyen pikite biga kite tinen billahi dumen kite bi alhamdulillah dumen kite bi mian Christian dumen kite bi Nasrani na awe men Yahudi na sumegwa kite bi Muslim alhamdulillah pinaten bi alhamdulillah atawanen kitibiti magtanda tinen penhut tebi atau pakilet tebi sa Allah subhanahu wa ta'ala atau pag-agama tebi sa agama Allah subhanahu wa ta'ala duk demikian sila Nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ang bansa banian pos ang banen me bisarat pirak tebi saramian niyan me melepas lay kitibi nakahan kitibi Allah subhanahu wa ta'ala lamod duisa inne bisan penne may manusia magkahagad atawa Islam. Bisan manusia magkahagad mag-Islam sa amin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagua, pin Allah subhanahu wa ta'ala, niyan, bangke niyan din penne, dukka Islam dali pinde bahasa. Magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala, duk magkahagad si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miyan sumigwa bang hininang den hetinen petungkilang si pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may manusia lay kwedu pangazab yene atau peniksa umurong hetinen yene kalatan sisiyahin amban Allah subhanahu wa ta'ala kwedu may manusia kwe kalatan manusia yene tibisrel lumian tinasali do sali do bang upama sa iyan hinang manusia imbisan mu'min na si keula-ula kwa do hikihinang den asawa sali do hinang den duk iyan me kikihinang manusia kwa tebis saramya ne dahil lumian miyan etinan ga ni Allah ikahapan ga lai no salud di pangarata den si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa ine pengusara di arta den si kemun penguntara etinen tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa amin na bang upama painne apin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia bisan Islam painne atawanen bisan mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala sumegua umabot kekehinang nen kwe kekehinang me tebisara del lumian na sali do panisnen sali do yene kalatan den mian ene bun si Allah subhanahu wa ta'ala hintuju si sali duruk me manusia Yahudi ruk me Nasara atau manusia sedih ang banin bang den buwa kikehinang si samian bisan Islam bahas agama den atau kini magparat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala pintuanin walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim natin mansinin ayen bisa Allah subhanahu wa ta'ala enggak nilai itinin tunugila wa Yahudi atau Nasrani atau mi'an mu'min Islam atau ini sumegua pin Allah subhanahu wa ta'ala sisine manusia lune ke amban Yahudi lune ke amban Nasrani atau lune ke amban Islam itin sali yene mi'an darajat mi'an atawanin laat bunsi Allah subhanahu wa ta'ala yene tujusihin ine walladhina sisine manusia luwene ke tinan pipitin sikite etinan Islam kita bi alhamdulillah Islam mag-agama magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa etinda de bistarat ene me pirak me ihud ruk nasarale sumegwa sikite binikuito pinin Islamin samian pero Allah subhanahu wa ta'ala o kam me Islam o kam bahasa yan ay magparat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala umus bang pinne kinianbin ni artabi
Kinihambin niya arta bi te pengurung wallahu subhanahu wa ta'ala atau keurungan kamu Allah subhanahu wa ta'ala arta niya an piusi ka amur keurungan ni kam rizki umus niya an artain isa pin niya an bulawan arta atawanin ene mian si basate kuit pinain pilak sedia membulawang si kirandihan sa amian arta na pintine demikian mian sedia manipiti sin arta ina biwan arta sa amian te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sigit bi umus maupama si sinin atawa na upama si pilakin atawa si dirhamin atawa si mian bulawanin urungan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Umus maksud nantu wala yunfiqunaha etinan yene zakatande. Gaypain etinan zakatande yene artale. Bakas te pengurung we ku pain ne sisiye pen Allah subhanahu wa ta'ala. Buke kehinang den tinipun hadja we de arta den. Ini den yaknizun etinan tinipun we de. Maghidang si khazina pigpunduhan arta asamian arta mian pinagtamba-tamba hadja artain sumigay kinulangan mian hetinen pinek hadja artain sumeguwa gay kinulangan wede hetin wala yunfiqunaha maksud nento si bisaratu hetinen gay zakatande yene arta pinondore mian yene arta mian ene tepengurung Tuhan sisi eka arta sa amin tujuh siye ni ante pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sisi umus sayen terbahuran pinondo pinagtamba-tamba hadja arta inuede umus umabot ne si hak ne umabot ne si mian waktu ne umus gaipin ne pinihala wede mian ene karena Allah subhanahu wa ta'ala le etinen gay urungan de zakat gay sunut siwe de arta le tinon do hajjala idelem alakan siale pente mian pene bisara me yakanin alakan siya urus mian magtamba-tamba arta in lai na sampai ngekane urus banggay kepindahan halin ga kepindahan we yene de po pangarta le sarta teboon ne mate sa amin kahalanen teboon ne mate yene pagkuriputnen teboon ne mate yene keliskutnen sa amian teboon ne mate yene alakansianen miya anene khazinale ne sa amian ene teboon ne miyan mate ne pagpundo ne sinin ga miyan kepindahan we ne pinallahu subhanahu wa ta'ala taabot si kamatene bangtus en lodunya asal gen telesa bangtus en lodunya gay telesa gampain asal magkaig-kaig in manusiain samantara petek kasi artain ibu-ibu hetinen niyan hatus ibu-ibu samian niyan magtambak ekartanen asal magsong radji sab kaig nin niyan tege ngandayahan atau ngek kasamin artanen liman nagkikulang umus kalan manusia alaysayin buka tipinda wene sampai taabot iye ni ajal ni naman Allah subhanahu wa ta'ala itinan pinapole ni Allah subhanahu wa ta'ala buka tipindahan wene kalan nin sayin si artaan kalan nin pin Allah subhanahu wa ta'ala pabashirhum bi'adabin alim na yene manusia yan bangyan taabot ni yene matay yene ketekhan ni arta ni pinondon miyan ketekhan ni arta ni pinondon miyan gay lepas ambani pagyasal tu kinalasahan we ni suwaktu ni elnum yene arta nin asal pangalasan yahin bisan ng buwa pilakin agin asal gayte miyan pengurung ni sadya miyan hadjes iya bang lepas bang tala ng buwa pilak miyan ini tandahawa lasani sa arta nin miyan supaya hadja gayte hal ambani artain kalasan na manamalan umus sampai itinengay ni janakatan kuwerte bisaramian manggit sa apinte bang lungurong sadya-sadya sa amin si manusia gana apinte miyan lai miyan inibito gana lai ipinte atag na sa amian atag-atag na pangurong nalay asal jay ngurong
mas labi ne bisan magzakat in hak Allah subhanahu wa ta'ala hin gayne bisan pegwa ne gayne teseb. Sebab nen kinalasan wen harta nen. Na kinalasan wen harta nito da Yesuse gay lepas bangi mate yene manusia le yene depu harta may kamian si waktu na inambanan we ni harta nen etinan mate ni buarta nen gene tebo ni si kubulan gene tebo ni magdalam kubur gay makazari pagbuhan si magdalam kuburin gay makazari pagbuhan semmek mian teta tiwe tebi semmekin taman tebo o bangasal pineek kadeteed telulapis kakana yeru enetinen mian masru manjari bino o magdalam kuburin. So meguwa bang mayene me semmek te mahapin kite me kailahan sa amin ene me libais tebi me lebedhetusin atau me sepetus tebi me adidas me pumahin sa amia anek kane megindaginis de me kinisab me kam me kerendehan sa me kepung talihan asal ek kanalu me baju style sa amin me model bang ni anetek ka sa amin model hap melli ne bisan dugani akinakan pemelli sa amian men bang pinti kiti me etinen ambat ne kam ke tebo ko sa mabab sa kam me kulang-kulangin so meguwa epen tanda asal ge kiti way kariataan na bisan duagin gana pemelli kinakan basta hadja me kevelli pigani model tek ka tekiti sa artista ba usamian na melli pa ina tawang utang atas utang samian. Nuhus me kepung tinin sa agama Islam ingat tebi bang kitebi ted mate gate bo o yede yesa me arta de karutle na upama arta be hetinen hetusan iwo sampai milyon na men sa amen etin lulam luma at atawalusi dalam makasiratul bisan nembuwa asi ngay kita makasari magbusin magdalang kubur gaaniya loro tepet semmet kemon amban kakayaan kakayaan tito si kelumante silunya ga niya tebo ote nagdalam kubur bang kita mate ge manjari ga sinara wallahu subhanahu wa ta'ala mian bino magdalam kubur aratain dembuwa adu etinen mian ene mian makazarihin niya dembuwa makazari bino wete dina aksamian yene semmek nabus semmekin dumen ne pen me libais lay dumen ne me t-shirt me alakoste me kitibuan lay dumen ne me tobe yene me mian me gamis me pain usikite me surban me basa me basam haji sa men dumain ne sumegua yene kakana sa asamian usi anta kakana dumen gane penina istayra ne heten lun haji pemutus kite bang upama kite aku pinte ko miskin lega ne niya gene umabot pemelli dua lapis telu lapis bisan sa lapis asal suwaisab kite hetinen mian jin gay manjari kite kinubul samantara hetinen bangga kita teputus samian duksemmek bang niya pinte sumegua yur ba kaulaman sa amin siga ne pinte niya asal si tanda kimiskin na bisa tatilad jam o kimegua niya do pinte bisan agen temelli de lapis sa kakana asal sinar ayen makazari semmek tebo dalam kuburin iyan sumegua me kepungkian sa agama Islam bang me iyan me mantata lumhaplo gan agen asal yung ilap yene me mian semmek telu kemon ire ne samen hunit ne kemon na pagsabaran tebi ka dapat gayuan tebo tebi ge makazari pinatut sikit dalam kubur yeru en tebo bi bang me kay kasinen taman telu lapis kakana sinara wallahu subhanahu wa ta'ala sikitin bisamian duk nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeru en tebo bi nguwantang hetinen ga niya manusia en tebo ne dalam kubur bang ne matei nahangkan bisan sa inge ekarta ne bisan sa inge samian hap semmek ne hap penepet ne tu ga dapat asal niya oras etina inambanan we ne yene me kitebeyuan ne tu atawa me mian kahalan ne tu sedunya tu samian ubus kinalasan we ne pamantawie me kepungtiran sa agama Islam arta tenbi yan men hawa penguriput pagliskut tenbi asal pinondo sampai zakat etinen yene ambar Allah subhanahu wa ta'ala fardu wajib sikite bi gaane gene asal gene bisan ine gene bisan etinen teseb pegi asababine keimanan tebi bang tahala arta alay etinen hilang namang kisabinte pengrung te semia miskin
mian sadja ga niya alay atag ne asal gete kule we TV suway kabianten bi asal etinen magkhazina asal magpondo mian supaya hadja ay hawa pangalasat arta ten bi asal ge wa etinen kekulangan naman gitu sa amian so magwa paman TV ko bisaramian ne ko inge penipu arta ten di kitibi kemudian sa Islami yan mian etinen ini tagna kitibi tinipu so waktu kitibi mati tinipuro kitibi na sa bisan dohatu bagnasi kaisa me 10 lapis ne pemutus kitibi hawak kasinten bisamian makani hinang 10 lapis o naglapis-lapis hawak kasinten gay makazari sinin etinen pemutus kite gay makazari sembuah-buah do bekazalin ele mian ko tulis saramian do puas ambanien gadia atarapat ngakalan kite hadja me artaten iinelit ambanuete sino magdulbayain yene manusia pagpagindi si kita matambante na inambaranten sa amian gaan muna bang kite yene magluglay mga lasan arta de na dalam kumur ga dania etinen yesa par esa mesin esa metiompa esa bolawan pilak bisan semekin ko tibis ramian ne na asal saman say entegohin magdalam kumur ge makazari sa Allah subhanahu wa ta'ala pigbuhan panya magdalam kumur sa amian. Nus itu may kipungtin sa Islam. Itu may kipungtin sa Islam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pag asal makaase manusia ni. Lando makaase taamban we ne yan may pangarta na may kahin. Makaase tabanan makaase lugi tabanan lugi pagga tibo we ne arta ni magdalam kur ataw bo ne mate sa amian. Nus da ay Yesus mian asal ben nalga tibo tibi magdalam kubur. Da Yesus ga tebot magdalam kubur subay ge kita minaksusi wa Allah subhanahu wa ta'ala ge kita minaksusi wa Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia megtinggal zakat atinen ga sinutsi we ni hartaanen bubang iya mate asal ge tebo ni hartaan megkale lepas abani edu iya lepas tega ade kagdalam bulak na samian sumaguha makasase lugi tega tebo ni hartaan nalibo asal kinalasan we ne yene men tanda alasan ne asal bisan zakatin gede beri nang ne ga ane ambat ne pegya me kimran ne bang ne urungan ne za pagwa na zakatin nahilang na sidin sa amian namang kisabin te bang may paghaji ne ito sa ibo mang kisabin te bang may pagpangaji ne sa amian pagbayad ne tungan-tungan sa amian ge takole yan nagus makasase manusiain makasase sibaran si waktu ye ined do Allah subhanahu wa ta'ala inara na amban iya nyawanin etinen ga ne niya tebo ne ko tebo saramian lepas ambanie yene arta amelek kamian ubus makase pagye makase ben Allah subhanahu wa ta'ala ketekhanne da kitibi suse sumago da kitibi da bisrat de kitibi insyaallah bang peled kitibi petelim orang bana bisrat me kitibi bisratu sumago makase yene manusia sedih amban kitibi yene magmap sa ka mambat ka magtebo ko sa amihan yene may manusia pinte ko adayahan mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala magkahagan so makaase manusia alay bang mate arta den 2 million sa bengga tamo magdalang kubur ye makazari makaase siye sumaguwa pa Allah subhanahu wa ta'ala asal ben nalget tebor magdalam kubur sumaguwa tagpuas siya ang magdalam kubur pinitik ko Allah subhanahu wa ta'ala sisiye yene me arta delay taabot siya kiamat suwinyi ito may story miyan gepes abot siya kiamat dilem kubur pemasi pagtahala manusiain yene bang mati ni manusiain wedo ustan kisah si yene miyan pasamagsambayang lay paghangkan us ilipenan manusia memeteno melumin tahala ne inambanan neye nungus etinen miyaan peniya ne siya inalaw kiyamatin iza mata al-abdu qamat kiyamatuhu etinen peniya ne siya bang manusiain bang ne pen ne mate manusiain peniya ne siya ilaw kiyamatin nungus na siya ito dumempe ilaw kiyamat melisi pagdiswaan etinen miyan kemon ne manusiain etinen puas paglarak dunya lang ito dumain sumeguha
kiamat lepe dalam kubur gana niya sewe ne pinetek kamumasi wallahu subhanahu wa ta'ala siye ne pineturo siye yene me pangarta ne tamban ne metu si dunyahin me kepungtian sa kamaslam sumegua etinen pagad kitabi bangsin ke metek kaene pinondonen bangsin nen ke atau bang bolawan nen ke atau bang indaginis kesamian atau bang niya ke pangaganti wallahu subhanahu wa ta'ala si yene me bisrale sumegua bang artay na salben na tekka dalam kubur si iye pag-ubos hadja ilipenan wallahu subhanahu wa manu sa anel lumin yene me metele de puarta me kale pinetek kan wallahu subhanahu wa ta'ala si iye yene mi an arta nen pinaturo si wallahu subhanahu wa ta'ala pegge kinalasan we ni arta nen kinalasan we ni arta nen gate amban atau agay ni an tarara ni bangle pas ambani yene pangalasan nihin sumegua si waktu iye kinubul bino si pekubulan no me elungin sa amian gay manjari binobo me artaanen etinen piretut siye kinubul yene me pilakle me sinle me bolawanle kaya mansamen gai sumegua Allah subhanahu wa ta'ala pigaga binowa me elungin sa amin inakaraja me elungin sa amin iye inambaran le artaanen siluma si may pagpanuhan na lay me ubos sumegua pinetekka magkahandak Allah subhanahu wa ta'ala pinetek kartain arta na pirondo na miyan wa Allah subhanahu wa ta'ala siya lais na kubur na pasamihan sampai sedin isab yene arta na pinetek karusa betinen balik wa Allah subhanahu wa ta'ala sampai bang ene piniak na tidalaw kiamat ene pag-ubos larak dunaro yatinan langit ilarak wa Allah subhanahu wa ta'ala paman tibi sumegwa agad tibi bang ini arta na tikkahin bang siin ke atau bang bulawan ke atau bang pilak ke sumegwa masi pinetek ka pineturul wallahu subhanahu wa ta'ala artain siya pagyaine lahi si dalam hetinen ene kuburan le hetinen makasasi gana si masuene ubos per Allah subhanahu wa ta'ala tabot silaw kiamat pabashirhum bi'adhabin alim yene manusia emetemian manusia emetemian pabashirhum bi'adhabin alim itu ne pinetekto na wallahu subhanahu wa ta'ala siye yene artanen nobus antak itu etine pin Allah subhanahu wa ta'ala na song du pinelesa we pemelesa kami pinatinen pinepiro kami siye yene tungbas etinen atau yene nian kalaatan yene manusia le sababan yene pagpondone atau pengiman nene ene si me pangarta mele samian ubus ine pinetek kasyain me kapungtinan sa agama Islam dilem kuburnen dumen ne sinin magnyata sa amin pitek kasye dumen ne bulawanin magnyata dumen ne pilakin magnyata dumen ne kemon indaginis taam banwe nutusilunya kinasan we nusamian dumain ne sumegua ine pinetek katuhanin yeyen pengaganti Allah subhanahu wa ta'ala si mian pinetut pinetek kaibisin yene salaat-laat ne manusia sepedi ne siksa wallahu ambar Allah subhanahu wa ta'ala tuju iye lai si dalam kubur iye mempinetek kapinetur Allah subhanahu wa ta'ala siyehin peg-ubus ilipenan yene kuburnen ubus sedih pembanian agad tewi amban kabtangan Nabi tewi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siksa aja pinain siksa azab na taman si kita hindi etinin nagpatalibon kita bi amban azab Allah subhanahu wa ta'ala teku tebi amban Allah subhanahu wa ta'ala si kemon susud tebi pagsambayang tebi nagpatalibon kita bi bang dated tekipat tebi yene dua pamaku tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin yene bang pinisab kita bi inaligan we ene amban siksa si dalam kubur duk amban siksa pagtaabot etinin si dalam marka jahannam samian itu dati kipat TV 100 waktu kita bilang bahayang itinin teku TV 7 Allah subhanahu wa ta'ala ubos pagkaabot si Allah kiamat kiamat itinin dumanda si dalam kubur lay niyan sumegwa manag na ang dalam kubur asal kiamat na siyahin pinelesa na Allah subhanahu wa ta'ala siya yene itinin kasigpitanin atau siksain sababan penumbas iye yene hawa pangalas pege magkalasan aratanen si uktok elum ng samian pagtaabot si Allah kiamat ene asal real samian kiamatin laine
etinen usni dumenne ginantian na dunyain lahatin dumenne dunya sumegwa dumenne al-barzakh dumen dalam kung sumegwa leo manusia kitin intikal hayat tal ana kita ang dunya ang dalam kung pinaselo dan buat sumasali edu etinan kitin garo taga balik na kita bisan kita minu dalam kumur pinte me milyon taon sa amihan sumegwa Abdul Malik pagtabot si Law Kiamat Abdul Malik do ene kita ako rin bentuk kunin Abu Manal do bentuk namihan katuan Muhammad Indara demikian eron bentuk ng tabot si Law Kiamat bisan do sa aing gatagalan dalam kubur manusia ina tawaga na niya usne kinako na bulak sa amihan so may pagtabot si etinan ene Law Kiamat si original ne masin na kita balik kaya tinan miyan panyata na si kita balik bentuk ng pengu ano kita balik watag na din gaani at tinulangan atawanin magsasong hadja pinte mahapin mga dalam surgahin sa amihan pineetin ang bangbang kawas Allah subhanahu wa ta'ala so may doon na pinte no tiri mani modu bisarali pasayan so yun katuan mo magkatuan mer na etinan masron sarasari si kita bisa pasal may inulay so may tibisar hadja yan pag etinan miyan dalam kubur to na etinan tagmatag na pamitekahan Allah subhanahu wa ta'ala si manusia inangambanan arta ne ubos ine pinatekanen niyan etinen ene siksa saban ene pagtinggal ne atau tigaga sinutsi en arta nen sokto kalum na samyan pagtabot si Law Kiamat ene real ne tinen lain ne kita pinapanjari balik niyan pidaluwas na magdalam kumur niyan pinagwa na kita balik pinakelum na kita balik kwetag na to nan ini ani subsidy Nini subsidi sina manusia administrato dumen etinen may Yahudi kon de bisaramian dumen may Yahudi lay dumen may Nasrani lay dumen sumegwa etinen miad ene may mu'min samian sumegwa bangipin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda sina manusia sina manusia mu'min neke kafir neke Yahudi neke sina sa labod na sampay mu'min bangsay kikahinangnen taabot si Law Kiamat يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هو سنبنيان parehong kuraho mian tuan Abu Manal mian pagay na orastan di umabot si etinan si mian etinan aglabiya pagganuatan bi taman sempuk dambua peg janji-janjian tembi sumiyo ne kaguruhan tembi ka tuan Muhammad banggaku salo itu ani una tumian do ka tuan mer demikian yu na rusab sie mian nene me mangantana nene me mian itu nene me programaten bi do glisika insyaallah si etinen sila ka balik mian peg masuk ni etian tartib mudu tu mian assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.